ukufunda kuthikazisekile. Abafundi bakaMatric bathi basalele emva ngenxa yezehlakalo ezisolo ziragela phambili. Bathi bazizwa bangakaphephi kulesi sikolo. Izolo bese kusele ukuthi sibale isubject lekuthiwa itourism. Ngaloko sathi safuna ukustudisha bafika abafana phambilini ene uma bafika sehlela emuva vele kukhuluma izolo asikadli bavandalizile konke nekudla kwachitheka. Sisabona ukuthi siphinde sibuye njalo namuhla bakhona abantu abangakabuyi la esikolweni. Basaba inamba yethu vele incane kakhulu because bafika la esikolweni ba destroy and bafike bashaye noma bengibani enasathi ukuthi balula baliswa yini. Ngokhuthazwe namalunga omphakathi bona sebenzisane nababelani kulethwe isombululo kule ndaba mraro yamagenge. Kuthe itolo ngamhla ka-15 kuyo lenyanga bantwana baphinze bahlaselwa. Sisikolo asikabe emva kwaloko sahlala sangenda ilutho. Sibe sesihlangana nawo onke ebantu labathintekako kulesimo. Umnyango wezefundo esifundeni uthi usebenzisana namapholisa uqinisekisa ukuphepha kwabafundi esikolweni. Manje amaphoyisa akhona kulesa space asebenzisana namanye ama structures emphakathi together nabazali ukhona esicazulula lenkinga. Umnyango uthi bazokuthotsha umkhumbulo nabafundi engikolweni ezithintekileko.